wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora cash. Bantu tubwire amazina yawe bakwita nde? Nitwa Nyirabizimana Colette. Colette, mbonye uza hano uje gukora iki hano? Bampamagaye ko natsindiye ibihembo bingana n'amafaranga 500,000 muri Yora Cash. Kugira ngo utsindire ayo mafaranga angana n'500,000 muri promotion ya Airtel Tigo ya Yora Cash, wakoze iki cyangwa wabigenje gute? Nakinaga inshuro 2 ku munsi, nohereza 1%55. Yora Cash. Buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora cash. Yora cash wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora cash. Yora cash warya isi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel Tigo umuryango mugari. Nyirabizimana rero arishimye nk'uko mubibona nyuma yo gutsindira akayabo k'ibihumbi 380 n'amafaranga 68 n'amafaranga 500. Aya mafaranga kugira ngo uyatsindiye byagusabye gukina inshuro zingahe muri Yora Cash? Bampamagaye maze gukina inshuro 12. Nyirabizimana, urumva niki wabwira abantu bakurikiye televiziyo Rwanda? Niki wababwira cyangwa niki wabwira abaturage batajya bitabira iyi promotion ya Yora Cash? Icyo nababwira nuko nabo bakina, kuko hari n'ukina inshuro imwe akayatsindira, kandi niyo utayatsindira hari ibindi bihembo baguha nk'amayinite cyangwa na SMS. Ntago amafaranga ukinnye kuri Tigo gupfira ubusa. Itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare 1 wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni 1 buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.